ukwefuna ukukhuluma nowana Mkhabela leyo nkosazana lento ayifuna ukuyikhuluma eletha impendulo ukuthi sesingakwazi ukukhuphuka siye entabeni inhlangakazi baxoshwa isiphepha abantu baxoshwa ukuduma kwezulu egcekeni yasala le nkosazana noyahlala izulu laba isikhashana uNkulunkulu wadlulisa imessage ayilethe enkosazaneni niphathe kahle amankosazana niyabona ukuthi imiyalezo ezulwini iyafika ngani ilethwe kunini uNkulunkulu uyanithemba ningayikhohlwa mangabe uNkulunkulu enikhethile wathi wena inkosazana imithetho ekhishwayo yamankosazana ilalela igcine njobe injalo ngoba uNkulunkulu useduze kakhulu nani buka nje la babekhona befundisi mebuyisa umyalezo wangawubuyisa kumkhokheli wangawubuyisa kumfundi ngokuse kubaba wangawubuyisa kumama wakhetha inkosazana kungani amankosazana uthi uShemba thembekile kuye awanazi izinto ezamathemba azo aseduze nenhliziyo zabo into eseduze nani bekuba uNkulunkulu kuphela ngoba aninamyeni ozothi kufanele uze Sabatheni ukucabanga ubaba kaSibahle leyo ubaba kaSibahle Nkosi yami ngimbona nomama ucabanga umyeni wakhe khona izinto eseyiseduze neinhliziyo zabantu asebeganile nasebeganiwe zabayeni ezamakhosikazi nina ayikho into eningi eseduze kwenu ngaphandle kokukholwa noShembe amen Amen. uNkulunkulu enithemba ngithi ushilo nangoJulayi wathi abantu abathemba kakhulu nabangamkhohlwa amankosazana kodwa ke thina insizwa masibuzwa lokho asizama ukubahlula phela nathi laba sithembeke uNkulunkulu asenze kahle ukuze uNkulunkulu nathi athi ngeyilanga mekhuluma athi Othandweni khona abafana bami engibathembayo nabathembekile kumina uthembeka kanjani uNkulunkulu ngoba ngitshela ukuthi uthembeka kanjani uNkulunkulu ugcina imiyalo kaNkulunkulu ukuze uthembe uqonywa awuyibheke uyikhombe nansi uphinde angiyiboni ke lensizwe ibheke phansi into right impela leshoyo ngoba once waqonywa uba nelinye ithemba eliba seduze kwenhliziyo yakho kanti uNkulunkulu unesikwele ungcono ugane kunokuthi uqonywe ngoba muku waqonywa yazini umebe iningi izinto ezilethe eduze wakho uyabona mangahloko uvezela ukuqonywa nokuqoma ukuthi kuza nani ukuqoma kuza nezifo eziningi ezisabekayo ezinye mangakuvezela izithombe zabantu abaguliswe ukuqonywa nabaguliswe ukuqoma ungasaba umema nanokuthi uthi usukhulile usuthi wakumuzwa kini kwesinye isikhathi umuzwa kini ubhidliza ukuthi wena wake waqonywa zonhlukanisa lapho nini uyayizwa lonto zonhlukanisa yazi yini ubhidlika umuzwa kini ngelinye ilanga insizwa eyinganganani ikhula kanje yahamba yayosebenza ithe lapha emajardini yadibana nentokazi intokazi yayibona yabeka amabili amathathu yathi 1+1 kwathiwa 2 yaphuma impendulo base beba i-item bathengelana ama-Doritos bathengelana ama-Spookies kanje yayinto yabo emehlweni nabo kwahamba kwavela umntwana thema sekuvela umntwana zaqala iy'nkinga ngifeza ukuthi uma uhlele emthethweni kaShembe khona into uhambe ingakutholi uthi ophumile emthethweni kaShembe ihambe imthole leyo mase kuvela umntwana kweze sebizwa enkosini thizeni uthi hayi uthuma wena unecala ngenzeni hayi wena umithisa umfazi womuntu awu kanjani na phela abantu bahamba bengamakhosikazi emakhaya bafike eThekwini babe yintombi badle iqhele awukho kumehluko ngoba neringi iyathengwa lapha eShepstone ungayithenga uyifake
akusho ukuthi uma ufaka iringi sekuwupaka nawo ngoba bese iringi uyigqokile phakamisa isandla sibone siyabona ushadile yabo angazi uyaphuma kushebhet hayi ungejiwe usethenjisiwe Tema ngabe lese kodwa unenhloso unesifiso sokuthi abe nomakoti. Into yenza ukuthi abe nesifiso. Kodwa isifiso sakho usifeza ngokuthini uhambe uyosakhela ubuhlobo egama lakhe eThempeli noma ezivele noma emthwalume. Hayi ukuthi kube nothandiwe ensindelana amabutho nosebusuku. Hayi asifuni ke lokho la kuleli bandla lethu laShembe. Shemba kakhulu niyazi into engayifuni ushemba sambili kuphela wabizwe enkosini ufika lapha sekukhona imindeni emibili umndeni wakubo kalo muntu lo athi intombi yami umndeni wasemzini lapho igane khona lo sisi sekuyavela phela manje ukuthi lo sisi yena mbona njengentombi uganile enza wabeka wasebenza wabeka wayeseqala ethi yovela emzini omuntu usiyagana manje wamthatha unkosikazi wahamba unkosikazi wamthatha unkosikazi wahamba unkosikazi wamthatha okwesithathu wahamba unkosikazi siyashesha ukusola uhambe uyohlola ifike lensizwe ikuhlolele ithi hey awuyakuthakatha umakhelwane wakho ulifa awulifa umbone ubuka kanjani awuyathakatha ulifa uvela ubone nawe ithi uyakhumbula ngela ngikuthile kwenzeka ukuthi ulifa wafika ukuphelela into esangweni uvela umzona kanti wena umthakatho uzithakatha wena hayi lensizwa yalobola kwaze kwabankosikazi abathathu ehamba uthe ngelinye ilanga ihlekilele yabona abantu bephethe amabhala egcekeni abanye bakha inhlabathi abanye babeka iblocks abanye benza yonke into isikade kuyakonikela ekhaya emphefumulo bayabeka kwakhiwa indlu kwase kukhuluma umuntu oyedwa lalela kahleke le ndaba ngoba ngifuna ungena entweni ngifuna ukuthi uma ungena entweni uthi uma usulimala uthi washo ngamhlaza lesifundisa kuSabatha Skole ukuthi yonke into inemphumela yayo mangabe kuthiwa singangeni kuyona siyavikelwa ukuthi singalimali ukuze sikwazi ukungena izulu likaShembe utheme kuyekhala emphefumulo ebona lesibonakaliso wayesekhuluma umuntu wathi hayi mntanami thina saba kasibalibala laba kugane khona le ntombi ayithola yena izintombi uthi namhlanje sizokwakha umuzi wakini ngoba njengoba kade uthi uyalobola kugidliwe ithini ebesichitha amakhosikazi akho ngoba wena wathandana nomakoti wendodana yethu eyayisimalile lithema lithethwe icala ezulwini la sehlule icala kwathiwa indodana yethu eyayale unkosikazi wena akawunacala sesizovusa umuzi esawuchithayo wakho yayizwa indaba isifundo kulento uShembe intatha singazenzi khona la isuke sivikela khona kodwa thina ngoba sabantu asikwazi ukubona ngakho-ke uma kuthiwa ithi le nsizwa kuthiwa singaqomi uShembe uyasivikela ufuna sihlale siyingwele niyezwa ngoba njengoba ningamaNazaretha ninabantwana abangcwele so ningazoni-ke ningoniwa izinto zomhlaba ey'bonakala zizinhle awuqedelele kumele nami ngiyakholwa ngoba ngithandazile kuJehova ukuba vumele abantu ukuya entabeni uma ethanda into enzima-ke ukuthi lenqama imvu inkulu kakhulu kulaba bantu abampofu ngiyawuzwa kumusa kaShembe lalelana uNkulunkulu wethu manibheka njengoba singaka lingu-5 kini ningayithathaphi izimvu umuntu inqama masifuna ukuya eKhenani kufanele sidonse imvu sonke sasizoyithathaphi ngiyalibona uthando lukaShembe ukuthi ethanda thina athi baba ngiyabazwela labantu inqama inkulu kakhulu ngeke bakwazi labantu ukuthi umuntu mefuna ukuya entabeni afike negusha ngeke akwazi umusa kaNkulunkulu lo kufanele siwubone ukuthi
ukukhwela kwethu entabeni uShembe wasithanda kakhulu niyezwa. Asithi emasentabeni singalijivasi lolu thwando lukaShembe lokuthi asincengele ngoba kaNkulunkulu sasingeke sigibele entabeni. Kwakugibela yena yedwa ngoba yena imithetho uNkulunkulu ayimisile awukho nowodwa angawuphula yena. Masi sentabeni ke sesifikile. Akukakhuzwa thina sesambe silahla amaphepha phansi. Mawukuthi cha manje ungcono namakhosazane nalo mama ngoba bona kuyabaphoqa ukuthi bangene endlini encane. Nina libele nikhiphe hospital nikhombe noma ikuphi. Ningakwenzi lokho ngoba ngisho noma ngabe usuhambe kahle emhlanganweni kaNkulunkulu uzokwaliwa ngokuthi ungene wachitha amanzi egcekeni eliyingcwele. Lingcwele lelagceka ngithi yazi ukuthi bengcwele. Obona ngoba awuyigqoki icasi usuku uNkulunkulu. Ney'ngilosi la khona uNkulunkulu ziba khona. Iy'ngilosi siyazibona. Kungenzeka ukuthi uyachama ingilosi. Uyabo? Manje mawuthe uyachama wachamela ingilosi uzoyigeza ngapha. Yiko-ke kuthiwa mangabe ulilagceke esancengela ukuthi siye kulona. Siziphathe kahle, ungalahli iphepha, ungafeli futhi amaphepha. Ngoba uzothi uyafela ufela ingelosi. Awucabange kwawena nje mangase ngithi manje ngithi ngiyaphuma la ume la eceleni komnyango ube ngishamathe ngwafaqazela kuwena. Nekunyanya lapho umunye angangishaya ngempama ngidala. Uyacabanga-ke uma uzofela ingelosi uvele uyibhala kahle ngamathe okuyibona abantu abathunywa ukuthi balethe iy'busiso. Mhlawumbe bezothunywa ekupheleni komhlangano ukuthi akalethe imoto kini. Azoyiletha ngoba wena umfele ngamathe, ngoba wena usemawuqama wamqamela. Nina-ke niphuma kule thempele ale next week njengoba kuzoba kuJulayi kuJanuwari uthi uma ngabe uphithwa ngokuchitha amanzi hambe etoilet elibekiwe ukuthi elokuchitha amanzi. Ungawachithi egcekeni amanzi ngoba mase kunuka igceke likaNkulunkulu selinuka umchamo sithola icala ingelosi seziyomangala Shembe asinandawo okuhlala thina igceke selinuka umchamo lona. Noma ngabe uyambona ubaba omdala oyifungo ogcotshiwe enza leyo nto ehambe yokuchitha amanzi egcekeni ungakwenzi wena lokho ngoba wazini ufuna ukuphinde emuva uphethe isifo sethu. Niyibona lona? Amen. Le ntaba-ke sasincengela ukuthi siye kuyona inemithetho yakhona leyo okuyiphatha yobungcwele ungenzi noma yini khona. Cela uqedelele. Angazi ukuthi bazoyithatha kuphi. Ngokwami ukona ivule inkulu kakhulu. Bengizothi bekungaba ngcono uma kuzocelwa ozuka 5 shillings. Uyabona uShembe uyasithanda bangcwele niyezwa. Wathi akukhishwa u5 cent nohafu kasheleni. Niyawubona 10 cent losinawo. Wathi akuphuma ukuzuka nje kube yiwona esothi mangabe kube yiwona ozoba umnikelo endaweni yalenqama ebethi uNkulunkulu eyifuna kuyimande sikhwele entabeni. Kwanikelwa-ke ngozuka emva kwalokho isango lavulwa komuntu ukuya phezulu entabeni Hlangakazi. Ibandla lanyukela ukuya ibandla lavunyelwa ukunyuka intaba okokuqala ngqa ngonyaka ka-1916. Ngiyabonga baba. Okusho ukuthi uShembe ukhuphe inkosazana uqala ukukhuphuka ngo-1913. Ibandla lavunyelwa ukuqala ukukhuphuka kwentabeni Hlangakazi ngobani? Ngo-1916. Bese ugubha nini u-100 years solokhu saqala ukukhuphuka intaba yeHlangakazi? Akaphakamiso yedwa. Ngicela izandla lapho ubani? Sikhupha 100 years uShembe aqala ukukhuphuka intaba yeHlangakazi ngo-20 bani? 20 bani? 2020. Khona uthe 2013 awumnika amashekhi umntanami ngeke. Ubani othe 2013? Mnike bandla.
Umbuzo bewuthi uShembe waqala ukukhuphuka ngo-1913. So ngo-2013 lesigubhu 100 years uShembe waqala ukukhuphuka intaba intangakazi noma intaba. Manje ibandla lona liluhlanganise nini 100 years? 2016 balo 2010. Nina lo 2016 la. hayi Oh, nike nayo lo. Kuna abantu abafunda nabashayeli bani. Ya imani. Sesicacelwe ukuthi saqala nini ukukhuphuka intaba nebandla laqala nini ukukhuphuka nizweli. Amen. Nokuthi impendulo yabuya kanjani uShembe esesicelelile ngomsa wakhe ukuthi baba ngiyabathanda labantwana ngiyathanda nabakhwelela entabeni. uNkulunkulu wayesesiziwela kodwa wathi ufuna inqama. Kodwa wathi uShembe ngicela kube uzukwakhe. Hawu lolu uthando olungaka. Asiliphathe kahle-ke niyezwa? Amen. Manje lona iSabatha laqala ngamuphi unyaka ngoba ngalinika phela. U-19 bani? 1910. Ya kanti abami manje niyazama impela. Muhle lo u-1910 niyezwa? Uqala kokufika kaShembe bonakala kulezwe efika ngokwenyama waqala ukubonakala ngo-1910 niyezwa? Niyakhumbula ukuthi siqale esentabazwe ezelwe sehambe ezakala utheme efika la kwaku-1910 efika la ukubonakala kwakhe ngokwenyama waqala-ke wakhonza ekhonzisa ekhonza kuyisonto kukhonzwa ngesonto wahamba iminyaka nje ekhonza nje ngesonto ngoba uShembe izinto zakhe belindizwi ukuze limtshele ukuthi sekukanje akazenzeli nathi-ke singazenzeli sijwayele ukulindizwa niyezwa wafika nini ukuthi sesizokhonza ngeSabatha ngo-1922 ngokusho ukuthi ngo-2022